you me mama pa baba safo ba for TV so ene ye ba be sua kwa ye fa so eye coconut rock band as it change na say rock band aye de kubedwane aye ade abenya no be hia kubedwane na kube anyina awo na afede wo hia eye ade a odi betwi ade na nkare edi twi banche mole no obehia esam all purpose flour na say sam bi ade pan no ayeye obehia nutmeg obehia baking powder obehia vanilla essence abema na yiham obehia sugar na brown sugar say ade say wo ya ton dia ehun hia so be use brown sugar so use white sugar so white sugar na efo we do obehia margarine obehia kosua mienu kubenu so mo amwo agbochini say ko ba say wo nya fresh one a obetimi enya bi wo supermarket dry one a o ma yam dada egu rubber mo ura supermarket na gu so say upe kubedwane e wo rubber ma mesro kan brofo kan twi de o monti ase enu ubenya bi dedi kan kra no wo de margarine atre miensa ene begum afede uwia na wo de kube na utwiye no ana se ye ukotoye no wankwie agu kube ndi obefa no according to afede uwia na wo de nutmeg no na bieli na mitwiye no agu afede uwia na wankwie eye baking powder no agu do baking powder no guma afede na wo sugar agu sugar no fa na according to say opero sound me so 1 kilogram do we na wo de wonsa afetene sa say ni na be front ni we are make milk any kusua no agu we say we are na fe wo de o vanilla essence no agu we are na waka frasa na fe de wo de o nkosua no kusua bedu na mboye na agu enso do sa afete ne sa na fe de asati ehwie smoke no agu ni begum kakra kakra se de eme chaka ti fe de Makati de mensa fitisa ye fiti wia na fide atiti agwade na metutu wo itise uwie se ya no wanya ade bi tise ena obeye wo so tutu we ma be fefefe kama so we bi so a enwore betimi dia tutu ovi no so sa nti uti ne sia na dia tu sia na pasa fa next one nti bi wia me de mak be fifa so se de be ye fefefe kama ti se de moton tu we no a business where we jesus na so to na unya adwuma the video yi o hwe o pause no ahwe fe de ne yanzu wanya wosam sugar baking powder nutmeg kube utim de kube ni ya ebe mana a different style from the work market dada the marketing strategy go very different you so binya more customers inti we see now the brush abomok afifa faso said the ebe the bet said your moton pepe tinyamia dumo suyen se no wo fa sibi na nwe bi na wo nya adwuma ya you say what download video yi and they send in WhatsApp na wo hwe na wo bi
ohu ye bia betuma ya ma omom ton farm mak ne yogurt no nya ya duma business no betuma yi bia so a nti ubi si ya oven no mi oven dey so ki oven na abia there's 10 minutes to 15 minutes oven no I know when you come said it, and she be a me by me. To me, say that I come about you.